Umentri rangba ke Jelau Konrad Kesang ma menta kasngi ulapli ke Mendipathar Facilitation Center hajan jong ke Mendipathar Railway Station Hanot Garu Hills. Habakren hakani ke program Umentri rangba ulong ba ke jingdon jong kani ke center kanyarap iki bor sorkar bantip iki nonglet nongwan hagate ke jaka. Umentri rangba ulong ru ba ke jingdon jong ka rel ha Mendipathar kelalong ke jingkyrkhu iki Paidbah bat yarap ban penpoisuk lada ki don kamban net Assam. Umentri rangba ulong ru banado balabo ek railway station ha Mendipathar ka sorkar ru kalazdang banchna ek food park ha Mendipathar ha ka jinglut ka bashis park lur tingka. Umentri rangba ukonrat ke samau lai thu ba ka Mendipathar minta kala long ka jaka ha ka ba ki Paidbah ki kloy ban sengkam sengjam namar bahang ni lala ban penbiang ye ki jingdon kam baro. Ya tourism na ba yan gam sat bege ba ma wa mang na ba baje bi apang chi ode mai da ka ba cholang ho gen ar mai da ka ba nyen kani nyani khushongani ko man gen ya gamak ko ya facilitation center ro wa mang na ba guide rang ko wa mang na ba aganani rang ko wa mang na pais rang ko ba ko na mana uni gaman gamak ni nal jokani na ya namen gam sat ka ba facilitation center entry achieve point ma Riang pel penting somayo ba mai da ba mandarang ancinga songoneri bai riang pel hacham wa ko ban sing record ka namana hadara marango mai ba ke accidentally wa mang sina bona nangin chomo ba ancinga songona sandia ton na songni wara chi angon mai ongahani sandia ton anjing ya record ang honi ba ya chingni Meghalaya songoni de ba Mendipathar ni exit ko ni de endita somayon riang ha ini wa Asal pa mai ba asal lo unging pa mandirang ni family rang na ba sorkari information ko ni tak cakan ni ba o naman gen ya MDA NPP led government kangonin consisted na hatun aro yang suwani ko dalot sukat na nani gaman ang namin isyu ka kalau kaba waya ada yang nak shower tu blessing nama doa. Ini naman. Aro si mandirangan dalu yang mil rangko aro plant rangko. Hari na maksudnya cun, madapna maksudnya cun. Isongga railway head, railway station doa ni gaman. Isongga Mendi area pun nak blessing. Oleh gaman utena dalu. Pia sangma sagi je ko maksudnya. Ba je ko chancien. Achniya area na Mendi area na railway station ko abek na hatun yani bicara ko sida lo mak ni ha tentang development ko mak baik aro Mendian preferred investment destination ko ha bagata project kan Mendi area India sorkari ba aro private sector ba dakna buksong ha